Amina bunda dudoni banyak Tuhan yang hijrah Madinah sinar pusara Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Nabi Muhammad lahir di Makkah Abdullah Aminah Qoma Nabi Muhammad lahir di Makkah Abdullah Aminah Qoma di dalam kurbir Nabi tergada dalam segala bakul ulama Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim bakul nasri tanggal dua Rabuka Rabiul Awal bakul nasri tanggal dua Rabuka Rabiul Awal Opan kalai Nabi Muhammad Fatul Kaabah hancur binasa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim masa balahi Nabi Muhammad genap tawa Ka'bah mulia masa balahi Nabi Muhammad genap tawa Ka'bah mulia Abdul Muttalib penikah Ka'bah silang buka salam alaika Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Nabi Muhammad ana Abdullah di Makkah Aminah bunda Nabi Muhammad ana Abdullah di Makkah Aminah bunda dudoni banyak Tuhan yang hijrah Madinah sinar pusara Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim bakul nasrin tanggal dua Rabuka Rabiul Awal bakul nasrin tanggal dua Rabuka Rabiul Awal Opan kalai Nabi Muhammad Fatul Kaabah hancur binasa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim masa balahi Nabi Muhammad ya Butawa Ka'bah mulia masa balahi Nabi Muhammad ya Butawa Ka'bah mulia Abdul Muttalib penikah Ka'bah silang buka salam alaika Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
ছেলের পুসারা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা